Memo! Haj! Evo nas ponovo u našoj staroj, dobroj, skrivenoj kameri. Vi znate da je ovih dana u modi obijanje golfova. Mi smo smislili strašan fazon. Imamo ovdje jedan crveni golf kojeg ćemo lagano obiti, a namislili smo našu divnu, malu, skrivenu kameru da zabilježi zaprepaštenje, iznenađenje, fascinaciju na licu vlasnika kada vidi da mu nema omiljenog automobila. Pa to će biti totalno ludilo. S tim u vezi zvali smo Memu. Memo, da nam čuva stražu. Memo, hoćemo la? Hoćemo. Ajoj, Memo je Bog oca. Idemo lagano, malo ćemo kameru sakriti tako da se ne vidi. Odlično, imamo komplet ključeva koji smo dobili iz tasa, obijaju sve žive i mrtve golfove, nema nikakve greške i krećemo s našom akcijom. Lagano, elegantno, duhovito. Memo, čuvaš stražu, a? Dobre. Sve u redu, a? Šefe! Šta je bilo se? Dijete, jel? Nemoj me, bolan, radi djeteta zaustavljati, bolan. Kad neki rmpalija dođe, onda me zaustavi, brate. Taman sam ga trebao obiti. Dijete ćemo razbiti ja i ti. Ali dobre, on će radi svoj posao. Dobar je Memo, a? Idemo lagano, idemo lagano. Hoće li to komšija? Hoće, oho! Hoće. Tu zaledla brava. Zaledla brava, jest. To je zaledla. Va, zaledla brava, jo, zima je, zima. Ja. Prođeš. Tu je. Pa mogu su mi uhopiti, što mi nisi javio? U šta gledaš, majke? Pa gore gledao. Pa trebaš gledati i gore i dole, brate. Kako ću i gore i dole gledat, majke? Pa moraš. Ili gore ili dole, ili gore i dole. Dobro, gledat ću. Gdje ćeš gledat, hajde. I gore i dole. Eto. Ali dobar im je imao. Dobar im je imao, daj. Šefe, Šta je bilo, izvolite? dajem vatrije, majke. Infrakt ću dobiti, nemoj me bolan tako trzati red gluposti. Nemam vatre, znaš da ne pušim. Nemoj me, molim te, prekinuo sam se. Dobro, ajde. Jel gledaš? U redu. Jel gledaš? Gledam. Gdje gledaš? I gore i dole. Svaka čast. Dobar je Memo, dobar. Evo ga još malo. Jebem. Ovo su ove brave. Ne možeš ih nikako povući. Vidiš. Šefe, nemoj me sad, majke, sad mi je još zera. Šefe, ja sam gledao i gore i dole. Jama, sačka, još. Šefe, ovo je bol. Lezi keru. Ženo, čita. Šefe, ode. Neka ti ko svjedok ovdje. Ženo, čita. U ime krivičnog zakona porodice Džemidžić, član 310 stav 7, otvaramo postupak krivičnog gonjenja za kriminalca uhvaćenog na dijelu otuđivanja osobnog, porodičnog, nama najmilije ono malo crkavce što imamo, auta. Sačka, Tišina! Optužen! Tišina! Zakunite se majkom da ćete govoriti istinu i samo istinu. Majke mi, ali mora... Tišina! Imate li reći šta u svoju odbranu? Imam... Tišina! Dakle, policija je nepozitno utvrdila da je optuženi kriv i uzela kao olakšavajuću okolnost svoje djece i zbog toga se opredijela kao vaspitno-obrazovnu mjeru kaznu streljanjem kalašnikova sa 5 metaka u glavu! Izvršenje odmah! Evo je svjedoka! Imamo li svjedoka? Reci Memo, brate, šta je, u čemu je problem da je skrivena kamera i to? Tišina! Istinu reci! Reci! Jesi, šefe. Jesi! Šefe, vidimo se. Ne stražam se! Sačkajte, gospođo, vidite tamo iza one bandere, lijepo se vidi kamera. Daći ti ja skrivenu! Jeste to. Jel da je Memo? Jeste. Jeste, brate, vidite li vi, kolega? Pa mogla sam se staviti. Evo vidite, skrivena kamera, gospođo. Ja, ovo je dobro vidjeti. Nema problema, pa ja ću ga. Neka, ja ću ga. Hajde. Ajmo mi, Ništa, Boga. eto, skrivena kamera je bila. Pa što nam niste rekli da ste smije? Mogla sam kod frizera. Pa znao sam da će nam se ovo desiti. Odte malo, djeco. Odnese nam kalašnikov, čime ćemo sada kažnjava? Evo da, Memo je rana ide. Jel vi? Nisam Gdje će majkin, rana, šefe, bolan, ide? nisam majkin. Nastavljamo mi s našom skrivenom kamerom. Evo ovdje imamo jednog bijelog golfa. Sad ćemo ga provaliti, a zatim ćemo našom skrivenom kamerom snimiti iznenađeno lice njegovog gazde. Kada skonta da njegovog auta više nema. Memo, evo ti ovo. Nemoj barkat, nemoj dirat ništa. Tako kako sam ti ga dao, tako ga drži. I tamo gledaj to, kontroliš taj prostor.
Razumiješ? Idemo na našim folom, samo malo kamera da se ne vidi. Odlično. Tu su ključevi koji smo dobili iz tasa. Malo teže ide. Nije baš original. Evo, ne diraj to, ne barči ništa. Ne barči. Sve u redu. Sve u redu, šefe. Drugi ključ. Ne barčeš sigurno, jel? Ne barčiš. Ne idu ovi ključevi nikako, ali bit će to sjajan fol. Memo ba! Otvorena vrata bila! Otvorena vrata! Ne možeš vjerovat! Poštovani gledalci, totalno ludlo! Vrata su bila skroz otključana! Uopšte nije bila Memo zaključana vrata! Joj, totalno ludlo! Nisam ja, sam se gledao! Nemoj, molim te, pa znam ga sa televizora. Šta ga daš? Znam ga sa televizora. Neka jača! Pa to je skrivena kamera! Normalno. Pa bit ću vam kum ja ako treba. Kum? Ja oženjen čovjek, ti... Nemoj! Nemoj ga, molim te. Nije bilo loše. Poštovani gledalci, nije bilo... Šta je bola, nemoj? Pa što ti... Šta je bola? Šta je? Šta je? Pa što ne intervenišeš, vidiš da imaš oružje? Pa si mi rekao da ne barči. Memo je ludo, Pa rekao si da ne barči. Onda te što objasni, Pa si Memo. rekao, gledaj, dole nemoj barči. Ne šuti, Evo nas ponovo u našoj sjajnoj skrivenoj kameri. Nije nam išlo ono s obijanjem golfova, ali nema veze, sad imamo mrak fol. Vidite li ona dva milicionera tamo? Oni čuvaju jedan od najznačajnijih ulaza u gradu Sarajevu. Ulaza u kome stanuju 4 člana predsjedništva sa svojim porodicama, djecom, ženama, svekravama, snajkama, anđama, dajđama, stričima, strinama, dedovama, bakama, svi. Njih dvojica ih čuvaju. Sad ću ja kao ono slučajno doći tek toliko da prođem da vidim hoće li me pustiti da uđem unutra iako nemam nikakvog posla. Da vidimo kako oni vrše svoju dužnost, što se kaže. Memo, ti samo tu sjedi. Ništa ne progovaraj, ništa, nema veze. Šta god da se desi, ništa. Jel valja? Gdje da gledam? Samo pravo gledaj, evo, samo pravo gledaj. I šta god da se desi, ti spravi lud. Jel jasno? Dobro. Idemo sad strašan fol napraviti. Samo malo kameru zarad, ovako. To, super, sad se ništa nema. Joj, ovo će biti provala ljudi. Dokle, momčino? Broj 15. Jeste, izvoli. Pa ovdje samo do... Do koga? Gore imam... Koga ima? Ove... Kako se Pa naši konstani, znaš koga mi čuvamo? 4 člana predsjednika sa njihovim ženama i kompletnim familijama. Hajmo razgul. Ajmo da prođemo. Ajmo šupo. Nemoj prići. Odmah se ja vratim. Nemoj prići, nemoj šupljići, nemoj niti, nemoj prići. Prići, nemoj. Ama to je tek kuda, čovječe, vjeruj. Štima? Hajde. Pa evo, vidi. Možda se ovo praviti. Ajmo ličnu kartu. Pa ja sam Pa ja rađen ovdje, pa ja, pa koliko sve ti bio, pa kad sam ja ovdje loptih... Alba, poguramo, nemoj da sad tu koje razmala, čuješ? Ma što ćeš ti, Alba, samo sekundu. Pa nije večnu kartu, pa nema smisla nikak. Moj golfi, auto, ukrali mi golfa! Ne kažete ukrali, nego otuđili. Od toga nemoj djelat neš blud člana predsjedništva i njihove žene i familije. Ama ganjajte ih! Gdje ti milicioner? Pa ganjaj golfa, ukrali mi golfa! Ja da ganjam golfa, pa ja čuvam od člana predsjednika gdje ja ganjat golfa. Hajde razbul, hajde razbul. Pa nemoj. Pa i ti si glup, majke moje mile. Pa čovjek ti ukrao golfa, ti sjedi u njemu ukrao mi golfa, ba. Alo, golfa mi ukrao, ba. Pa si rekao da se pravi lud. Što se god desi da se Pa pravi ti lud. skabala Jušik pogurao čovječe, nemu, pa ti normalan nije. Šefe, Šta je? znaš kako ga upališ? Isprvi. Umčite Memo, ganja ga sada. Dađi Memo. Ona sad u Memo. Vidi ono ba. Šta je ovo? Vi kamera im ostala. Hajde malo, za predsjednika. Pa damo predsjedniku malo sad da ružda ono skuplja. Samo čekaj, staviš ovaj poklopac i sad ćemo i od njih gore Da uzmemo predsjednikom. ličnu